Merimdүү, ырайымдуу Allah Taala'nın ısmı menen başlayın. Bardıq maqtoo, ataqtan qıdağaza Allah'tan özüne gana olsun. Anın merimi, tınçlığı, berekesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga, üy bülösünü, sahabalarına İslamdı din dep tutunup, iman menen azıqtanıp, özdörü yaşagan oşol İslam dindi bizge amanat kılıp, tabıştap, murasçana estafeta katarı taşta ötüp etken ulu altın muğunga. Momunday köz josun algan, qoz meçi salgan oşol Kamçыбек Кыдыршаевич sizge, atenеңizge, üy bülöňizge, bir toğanыңızga, jık jıyman, melt kalıp bolup mаңдай teske oturgan jamaatga, jana oşol жалпы musulman qoomçuluguna Allah'ın berimi jana berekesi düşsün. Bishrul Hafi degen insan ötkön. Alım, oluya. Kırgızçası jılaň ayak bişir. Jılaň ayak bişir. Emnege şunday. Bir günü al kiygen çokoyun öhtükçüge kötörüp gelip uşunun tamanın köktep beriňçi dedi. Azırkı jaşlar köktep berүү degen sözdü düşünbeyt boş gerek. Menin kuragım jana menden joruklarım büt bardygy eň mykty düşünet ankeni tigip berүү, taman köktü, taman tigip berүү koşuu degen. Ötükçü jılmayıp durup bişir. Muno çakayga, muna çokoygo taman köktü emes, çokoyun öz tügönüp kalıp degen. Çokoy tügönüp kalıp degen. Buga taman köktü bolboy dese, emne kılışım gerek dese, je uşunday taman ulaganga ılayık durak bir çokay alışın gerek, meyli köktep bereyim. Bolsa jansın alıp giyişin gerek dese, özü alganga çaması jetpey, anan oşol jerden çıkıp, çokoyun taştap, mındayın jılaň ayagla basayınçı degen. Oşentip anan jılaň ayak bişir dep ataldı. Oşol Bishrul Hafi'nin takva bir ecesi İmam Ahmed bin Hanbal'a gelip bizdin üydün janınan padışa can jökölleriminden ötkönde momunday olgan fakel bayakı jarıktardı jarıtıp ötep al ötkönde uşunda göçöbüz jarıp ketet. Oşunda paydalanıp men gündüzgü tokup atkan jempirdi dağı tokup ülgürüp kalsam bolo oşol jarıkta dediler. Ahmed bin Hanbal aytdı. Sen atın kim balançı? Kimdin kızısın? Men Bishrul Hafi'nin karındaşımın, ecesimin dediler. İmam Ahmed bin Hanbal eki alakan menen beytin cevap durup ıyladı. Silerdin üyüңөрden nur çıkıp durat, takvalıktın nuru çıkıp durat. Kağılayın, uşul işke barbağın, uşun tişin menen nur çıkpay kalat degen. Takvalıktı karan. Uşul Bishrul Hafi'nin uşul ecesi ötkönde mıntıvı ilagan. Allah Taala takvalardı, ilim pozdordu, alımdardı, oliyalardın canın aluu menen çala sabattardı kamçılap adep beret degen tartıp. Emnen aytayın dep atam. Mıktı insan, göre göç, ulu alım, bizdin arabızdan Allah'tın alına sapar tartıp ketişi menen, anın ölümü menen Allah Taala артында қалған барыбызды камчылап адепке чакырып атат да. Ошондой улуу алымдын ысымына коюлган мечитиңиздер куттуу жана берекелүү болсун. Аллахым ушул мечиттин түптөлүшү менен, бүтүп ачылышы менен, ушул барпы айылына адеп ахлак, илим билим, талим тарбия, ыйман, ырашкердик, ыйбалуулуктун fundamentin bekemdesin. Allah öz ayetinde estağfirullah billah ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ard uiddet lil muttaqin. Sadakallahul azim. Kenendigi asman menen jerdey bolgon beyişke anan Allah'tın keçirimine kaderese şımalanıp türünü alıp jarışıp atanlaşıp şaşılgıla. Gerek bolsa al beyiş takvalar üçün dayardalgan. Geçe özübüzчө çogulup oturganda azırkı Goskomissiyanın direktörü men çынын aytkanda toygon sopu dep жазып койгом, şu dagı деле toygon sopu deyim. Ankene sopuluğu var. Uşul kişi
Камышбек Кыдыршаевич жөнүндө мечит кантип салынып калгандыгы жөнүндө айтты эле. Шунчалык жүрөк жибийт, шунчалык ынанасың, шунчалык жылыйт. Эмне үчүн сол башка кетип калыш керек? Биз салабыз деп, ошол Аллахтын алдындагы бейишке, Аллахтын кечиримине шашылып чуркагандыгыңыз үчүн сизден Аллах ыраазы болсун. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر إلى ما أقامك. Эгерде Аллахтын алдындагы өзүңүздүн ордуңузду, кадырыңызды, салмагыңыз, баркыңызды билгиңиз келсе, анда өзүңүздүн жасап жаткан ишиңизге бир саресеп салып көрүң. Сиз кандай иш жасап атасыз? Жасаган ишиңизден өзүңүздүн Аллахтын алдындагы баркыңыз бааланып турат. Ошондуктан Аллах Таала өз сөзүндө саны биле "Кул kullu ya'mal ala shakilati farabbukum a'lam biman huwa ahda sabila." Sadaqallahul azim. Ey Muhammed ayt. Ar bir adam özünün jöndömünü, değerine jaraşa iş tutat. Bir uçurda atası menen apası balasına uğuzbay bizim balabızdağı elдің kızmatkeri bolsun, anın kılgan kızmatından köpçülüğü bağır tapsın dep dua kılgan eken, mına balası bugün meclis salып atат. Карабайсыз ба? Деріне жараша, дери деген ал ата енесі, чоң ата чоң энелери, бабалары дуа кылган экен, бүгүн мынтип бир тукуму ушинтип мечит салып атат. Аллах Таалам ушул мечитти куттуу жана берекелүү кылсын. Пайгамбарыбыз al-masjid baytu kulli taqiyyin, mечит ар бир таква инсандын үйү сыяктуу боло турган болсо, демек аны биз тазалап ала алабыз иншалла. İnşallah. Sözümün ayağında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah Taala'ga arnap elдің doğuşunu alayın, жақында шайлоо болот ата, тигинден мындай дегендер де көп та мисалы. Шуга чейин салынып келбеди анча-мынча нерселер, объекттер. Kim Allah үчүн арнап, Аллахтын ыраазылыгын табуу максатта бир мечит сала турган болсо, Аллах ал мечит куручуга бейиштен көз жоосун алган ырааттуу хан сарай тартуу кылат деген. Бүгүн мына Госкомиссиянын директору жакшы бир сөз айтты. Мечит салынып ачылып жатканда мындан кийин күбөлүгү кошо тапшырылсын. Эң чоң белеги ушул деп. Үйүбүздө мисалы сөз түрдө техникалык кызыл китеби бар. Анткени ал мен ошол үйгө ээ чыккандыгым жөнүндө тастыктама документ кагаз. Бүгүн ошол Камшыбек Кыдыршаевич ата-энеси, бир тууганы, үй бүлөсү, жамааты менен Аллах Таалам ыраазы болсун. Мына ушул мечитиңер ахиреттеги бейиштеги үйүңөрдүн кызыл китеби боюнча сакталып калсын. Ушул мечитке азан айткан муаззиндин кирип намаз тургузгандагы кыям, руку, сажда, тилават, таалим жана башка нерселер жасалган бардык ибадат жакшы жүрөлгөндөрдүн соогунан Аллах Таалам сизди эч качан курук калтырбайт, ортоктош кылат иншалла. Аллах Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Мечит куттуу жана берекелүү болсун. Аллах Таалам етектүү, ийгиликтүү кылсын. Ар дайым ушул жерден эң мыкты илимпоздор, анан таква инсандар, чубактамыладай мыкты көрөгөчтөр, анан олиялар чыксын. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Мечит куттуу болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.